Kuli bateni baba kafa. Bateni kuzisa baba kubona. Muona kwa teni ko. Ndio basali? Okay. Omando. Asante rwamba za mina mano nafa. Hao. Eni. Zanya. Kuna ni bone batile fa mulataoza kukolota. Numushimbile to mabrato ni tuputo atasisali. Bula. Ni maneno kutobuzo oti kibakuru na chesa batoto kati kiamlikana ka CD. Mimi mbate kufilikana masomo manyo fili batati afele. Kendo shinde utisa dai. Ko ntasota mulizi hivi. Na mimi kulifanya ile 50 kwacha. Na nishimbile kwa nukuisa kulunda kapa kubira chani. Kutoroki bakuru na batoroke kuli numushimbile ko chele fandu fako kuzibiwa kwa na baye kulezi kuli. Ngemuya kwale kwandu. Mutu swalezi bo munenga tukatonga tusweje bapuma. Mina kutiki mina batu ingile ko wasport tilefa. Bo munaka kwezi kutiki mina bana bashingile tu bra ni tu putu atwa hali. Basidi. Tuwaka. Sai. Nikomoka pesa bamba bomla mufaka. Piwine. Mustapha sisi mamcha utespress. Unaona tutomane bana. Kanti mina muinefa banyi bantu baiki. Na kama niko Mustapha, kama ni fedha ningana. Baba toka kulataka ofela. Bini hape. Mtoka nyipilika. Na mimi kuina nini njikili kutemka niweza kulia miskala yelo mule hamka. Kutitwa na hape baby. Tuputwa tatoli fentu mabraku yena tobuza skoti numutoka kuti. Mina mulata unoza kubulela zanyi apezeo. Ukazibona apezeo. Ape kwa museka tu ala teki. Baby ukazibona ndi. Zemuze za kusobinyira nga kwa msiyo not public. Kapabo. Kuna mtoto teki bomulamba. Okay, ukazibona. Ukazibona. Chini kiremela na kai tumela kulata. Kambola, lukambola. Alukambola mama. Halo, mai gachiringa bomulamba. Aina umazo mani. Ukalibona, amukolisani. Okay. Ukalibona. Okay. Boy, utozo watakwenda kulela pe boy yao. Sebakani kashanga mulamba ntata mtani wobe ansachanga wona. Sebakani makita ngi utalika ze maso. Boy, kuna changa msene stile. Ati kuntiera bana. Boy kona siosho komuka kafoko ti ni tupanti tono muyoshimbaza zilale nanyokolotela ngasinyalisa tupanti wali ngoni wala kuli jenzo nanzi yotaya direct kwa msiku mtsala ngaskamu fakano mbogano muzginyezi tela abo batabusa tutotoza mai suruba ni ferana kinanali ko kusifa isabena ni ntiveze amizo kwa kuyaya kwa yoto mara itile ko madabu iseza yako ikiwe naye Kajua ni napenda luwani ngani punya bali nakufika kumyako ngani yale ya kusaziba imeje tukatule mulekile twale tubalasize kwanu tukama tumabulani tubamba wasali nakondeza ngali realize kuli guys family mbola tubana otherwise kwapira ande wapi akuswani wewe ngomula mbaikete ngomula mukiba okay abali kalika tele mwanto ilibu da kinya akundi kakutwa nonde nona nikale kana kanisiya boy how kipolam makala na pe ni mina alusifela kia anafaa nasaba yeni bola kwa bola kwa mkata kama 22 mandi kwa yani lovezi kwani molo bala kumko waba molo bala kwa 10 chona bola za kacha wika kama 21 kama 24 wow cholo bala kai apensa lo bali kafo ape sape kilila atape so ibona chaka nitakuwena boy kulia chaku gaifela fachwana kikuna nimugaze mwezi zetu nasema huyu historia yake nolisa ukangani sana nimugaize kuna zenzi vile nisi unafaa kawana mtawale sio unafaa kuna zenzi madam namulata nikulala atana fela ndiye na wasepara kuna chana mkataza katanga bana nazo ngani kulela ona kale kona nene za yako nini tutale ndomba momulata nera kambe ni nacho weza oibona so ita very terrifying kichwana so mgazi na lupechi sherehe lupechi za sherehe naloweza wa nerifa bora anoti va bora mama kumadamu kimcheo na itumba kutiena uzibauza kwa bwana wasizane nafumbia kupata madamu meka skyboy kazi ya story yeo skyboy ya kazi ya story yeo ana mumba mnego abata nabala iko kufita nako velo chani akakubani babuka ofisi masala akanyaka nalupeche
Kesa upecha 1.5. So ya mwaka utaange Skype. So Hawana kwa problem ya hao. Nani kama mali. Kwa nisika utwisana. Yanasa kuka mama kina yakandeka wewe na yate na kambi kimaze mu nabi ati sorry. Kuti twani. Twese kupecha ni mugaizi. Kupecha kumusa. Kupecha chwa kupecha kukwe. Kayote. Sisi walilanganiza wewe. Sio kisha pingu fe program hii nezi. Temo kwa once nizana kwa ndio shimashi nyaka ya. Upale zesi. Pale. Ndio shimashi mashenya ni tusiona na. Nali 1.5 amo kipi. So for trust msa upale. Madam ni msepira. Jana hapo bila ngimala papa. Si je tumahani. Tabani so okay mahani ya wale mwile ingeo mfeze kupecha kapa kiakale mahani akapeka tono nge mpechi. Ati nafangiro pe mali ngiro pechi zen mugaizi. Asha. Kwa to ga tumisipira tu sasa wale. Aya nikisi. Kinyi utotukuzi. Kinyi wa skani fafela mashiringa. Kukufela. Wazibatala minyize twana wena unga musali kwa kupecha. I doubt kakuli fa eseri kuli kuti uyobu wa bola kono chele uosika yoli yakwa teni utoloba la fande nji nakweza ngatwa Lana lisiyo kalilona fa chele nakuma damu kashafali lato kuma dama chele lato leo mane nompechi zeniena noto kupeshele leo yo mugaizi ona yo shire nyona yo yobo shanga kwateni kumusa mane ale kali kwateni la basko kuyena izi kuka Skype boy shire izi kuka Skype kinyo no skati sakona na kaya mbele tuvile mawi chema kwa ni diesa kini muya le family shimashire nyayo kumugaizi nga kupale ko ndashe nyaka ni tuseona na mbunke fera kwa ndo natoka kamba ndizo na mbele choni kama shimashire ni tuseona kwa ndo le bata kishimbe fashion ni tuseona upale nani mwendo kan kolotisa ni kwateni bo hapo fitaro mbone mugaizi shimashire mwanzo kugokea sheji nge fera kwateni inaziba kati ya maziwa na kwa aliye